Ka Parish Ukres Jingshai Marbisu sasisian kan pelong biang ya ka live wire concert mentau benai ha ka baga jing temu bakong san kalong ban sai madan ya giriu dan sap ha kaliang ka syat kaput ketem bat kerwai ka siau jang ka jela borok away sakawai ru kalong ban wanra ya ka jing rinti ya telilang na ka benta ka jing baha jang ka emlang ka salang ban wanra ya kinong san hima sima hapo kawai ka jili kenang bakandon ka jing burom iwe ya iwe khamtam ha kani ka por election ka pamenta ha kani ka janmiet kan don ru ka chia kop chat ha ka bagi nong job kinyo da ka pisa ka balong kum ni kinong job ha ka chat kan hun kinyo e ka song pisa balai pho hajar tangka kat ba ha ka chia kop chat maroi pat kinyo ya ki song pisa ka ba ar pho hajar tangka shi pho hajar tangka bat san hajar tangka kan don ru ka food fest bat ki jing de thiet babun jan ka jing penlong ya kani ka program ka long ban penmi pisa na ka benta ka lam jing shai secondary school soyong hakaba kin kintiu ya ka shaka higher secondary school ya ka audition ban penlong haka arpho ban arpho atrik uno pra arajar khnyo ha St Paul's higher secondary school hall haka por shpo bjeman step ka by registration kan long san spa tangka na ka benta ka group dance bat lai spa tangka na ka benta ka jingshat marwe ka by registration kan long san spa tangka na ka benta ka jingshat kan hun bat lai spa tangka na ka benta ka jingshat marwe on penlong ni kini kejia kop shat ha kalai pho terik mentau benai no pra namar kalai pho terik ka hap ha ka sngi bule on sedang ha ka por khat abji men sngi ya ka jing shat bat kan penbuat pat da ka jing pot jing tem ha ka por janmiet ha kini ka sngi on ya dan rengkat lang ba Vincent H Pala MP jong ka Shillong kum kong san bat ya kani layo jing tem da ka jing ya kendo jong ba W Sun bat kinong thok kubor ha Shillong Press Club ne ka sngi betul bang long ni ka Life Wire for Peace Celebration. Apo Marbisu, Jonus nama asa kenyo. But ni jupulong kan ni manos na. But macam senang pun ni pulong, ni jupulong ha ka life wire di sembar asa kenyo. Rem tau senang bat namar ba ka life wire kare kasih belai ini ila pulong no ha ka life wire jong di sembar kenang ba in berkeman dia ka ya unusnan jong asa kanyo ikut dari keman te akhirnya ka program yang sa nyele bamara ya ki nongshat masih sak ipong di nongshat kami buat kunjuru ki nongten ki nongwai jong ka jelas ni buat kunjuru ya ka tan Marbisu mongap juni sete tapi dia buat kena ka dancing competition yang sa ki prize ki nong bejob buat ka cash prize kenong live wajah nak taki grup pada ki nongshat marwai solo pan injo live ligi prize apa wajah kebenikong sepo wajah baat bersenajar antara puan bala pada video bagaikan dancing competition ka min sepelong ya ka audition ka art pottery kemudian saya kesini bat nak tadi bom yo su nak tak saya kesini ni lang belum sekoi kesini audition aku arter di Desember arja kan nyohi but kan min sebelum ini audition aku school St Paul's Higher Secondary School Marbisu teh nado ke pos ko biji mustad pada hari ini bertemu nongshat dancing competition insa belum ki registration kabai registration insa belum hak tu kesini ko nilai audition lu nilai ne tapi ada nang lu nang ai ko agi ni kisni but hak tu kesini spot registration indong haka bukan audition pada by registration kalau sang sepatika nam tagi besar kenuan grup pada sepatika nam tagi besar solo pada kini ka thong jini bagi peluang kini program kalau ba genuan ini nyelek kepala penginya samdan penginya no senyang dan nam tak imlang salang pada tani peluang kini program kumkalat ban peni pisah peni fun ban upgrade ya ka lam jishai secondary school kebenaran soyong syaka higher secondary level